Akciju dobrovoljnog davanja krvi realizovala je Crkva Pokrova Presvete Bogorodice na Rasini u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša. Time je završena 5. po redu manifestacija Pokrovske svečanosti. Protojere Jovan Vuković je rekao da je zadovoljan sveokupnom organizacijom ove duhovno-humanitarne manifestacije, kao i brojem posetilaca koji su uživali u programima. Crkva Pokrova Presvete Bogorodice na Rasini u organizaciji sa prvom mesnom zajednicom u Kruševcu organizovala je ove godine 5. Pokrovske svečanosti i evo kao završna, da kažem, dan je akcija dobrovoljnog davanja krvi. Prvo veče smo imali svetovnu muziku ansambal iz Grčke, drugo veče je bila duhovna muzika i evo ovaj treći dan je posvećen tradicionalno akciji dobrovoljnog davanja krvi. Narod se, da kažem, lepo odazvao i naši parohijani, tako da vrlo smo zadovoljni što smo ovde u porti crkve jednu misiju ispunili onako kako smo zamislili. Nadamo se da će sledeće godine to biti bolje i lepše u većem broju. Iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša za 5. septembar najavili su još jednu humanitarnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Kruševačkim Crvenim krstom. Meni je drago da smo danas ovde u ovom prelepom zdanju, gde stvarno na jedan humani način se ljudi odazivaju, da očekujemo da ta cifra bude preko 50 dobrovoljnih davalaca i drago nam je da je akcija zajedno u saradnji sa Crvenim krstom Kruševac na jednom visokom nivou pripremljena. Što se nas tiče, mi smo tu tehnički deo da odradimo kako treba i naravno puno hvala sveštenicima koji su podržali ovu akciju. Duhovna manifestacija Pokrovske svečanosti održava se svake godine, poslednje nedelje avgusta ili početkom septembra.